Dạ lúng đi mà nó cầm bên này kinh ghê.
Kan mepet ini. Ngomong tuh. Kalero de kantan lui. Tegak mantan jebot bete, iki udah enggak tahu mantan kene. Mantep. Benar. Dulu jebot kiri kali pacang mau komando we. Iki udah kene, dulu jebot ando udah dikir. Mada ada sebuah kita nih, mampir ane rondo menikah. Nikah daging-daging agak berat gitu. Lagi itu udah mana kene, dulu. Ada guys.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ